see them trying so hard every night and day to eradicate the debris of my African culture with their constitution. They give us a right to do wrong, and when we do right they say that we are wrong. In African culture, a man must walk up front to shield the women and children from any danger ahead. Now they come and say ladies first because we are educated. African culture teaches me not to look straight into the eyes of my elders to show respect. The system say I must maintain eye contact because I'm not primitive and respect is not seen in the eyes. In Africa, we kneel and bow before our elders and leaders to pay our maximum respect and homage. The system teaches us to stand up before our leaders and elders because kneeling is barbaric and oppressive. In Africa, we celebrate first because we know we are born to give birth. The system brought to us contraceptive to distract our growth so that they can take over our land. That's why today the Chinese and India uses Africa as a breeding ground because they no more have space of birth in Asia. They created the AIDS virus and tell it to black people for their pharmaceutical companies to make money by their visa. An African funeral was free before they came. Today they make our state a lucrative business via their burial societies and mortuaries. Bombo was them. The system is a fraud. The system is a fraud. The system is a fraud. Still I hear them every Sunday contradicting themselves in their teachings through the mouth of a preacher man. Them say I must not call my ancestors' names in praise and worship because they are demons. Yet they are the ones who brought my father to born me. So how can they be demons to me? They are offspring. They want me to call the Jewish people like Moses, Solomon and Aaron. Sorry sir, I'm not Jewish. They say that Jesus multiplied bread and fish at a feast for people to feed. Miracle of God it was called. But when Credo Muta speaks to the animal of the jungle and birds of the sky, they call it African magic. In a valley to free his Israelite from Egypt in Africa, Moses played the trick of turning a stick into a snake. He did it through the powers of the God of Israel, so they say. But whenever they displays the powers of the African ancestors by using a python snake to heal the sick, they call it African voodoo. They preach to me that Jesus used Ile ka Joan Solima ka mu channel leyi nga number 1 ku mtisela swilo swa ximo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa ximo xa le henhla la aka Homu 14A a Giyani lo mpampa lo Jamaica. A Jamaica. No that man. Yeah, a Jamaica. Loko nta ro hetelela a ku ri gravel. Se namthantani khan fa ba tsongo. A loko swi vone ku xikontiri mihlekete ya hari ka Homu i gravel. Nta swi vona ku nchika la se nchika xikontiri. Yeah, se yeah, mara ntsakini ku va ni ri la a Jamaica. Nthela ni mi amukela va kulukumba va mina. Namuntlha ni la ku hi vulavula hi musi lowu nga ku tuvukeni la. Ku nga fole imbangi. Ganja. I ganja. Mbangi vitro godela. Oh, mbangi vitro godela. I ganja. Mara na loko lata mugodela hi tirhisa rona hi ku endla mbangi. Oh, okay. Sensimila. Vavanuna swi kona ku ni va ka ripfumelo ra xi Rasta ni nga dzahi. Ni nga dzahi ganja. Kuna van'wanyana va vo hisa kunene. Ma twisisa. Yeah. Va nga kopi va nga yi dzahi. Van'wana vo sweka kunene. Ma twisisa. Yeah. Because ganja i herb leswi swa ku yi tirha xixin'we hambi i dzaheni hambi i lo sweka kunene u lo yi virisa inwa i tlanga na party yin'we ka spiritual xa munhu. Okay. Le ku nga yi party ya kwa like ni nga ku mabona most of time mina as an artist ne. Yeah. Kuna ku ni ri mina self wa nyama. And then America default. Yeah, like na tsakela ku ni ya tirha ntirho wa so ni na something in my mind ku nga
ni nga drawa xixa so ne mara maku na hluleka ku ni ya la because nkarhi mina wa nyama a ni se za ni hlangana na motivation a ni se za ni hlangana na ni fanele rhanga ni tshuneta kusuhana na jaja a kota ku ni leader ku ni kota ku ni ya la so but loko ni ri wa nyama ntsena swa ni nge swi koti ku ni endla swilo leswiya mfane mi nga rhanga mi kumanyana musi leswaku ti motivate na ku ti elevate na level of concentration ka lexi ni va ku ni karhi ni xi endla na focus a ni humi xiporweni xa leswi ni va ku ni karhi ni swi endla ene ma swi vona loko ni karhi ni mitlamoni a ni mi swi twini a ku ti ni hlanganisa na jaja hi ndlela yaleyi ma swi twisisi yi kota ku twa mukhongelo ya mina na ku navela ka mina hambiloko ni nga vulangi wa ku twa hi ku hi le communicateni like we said we are him we vana va yena that's why loko hi khongela hi prayer la ma swi twa ku hi vulavula xi swo fana hi nkarhi wun'we ma swi twisisa komba ku it's one harmony hi yona yi ndlaku ku yini hi va ka spiritual level xa ku ringana okay se ni byeleni la vanhu vo tala ta famba hi step la aka ganja ne vanhu vo tala va yi vhika ku fana na papa mi a va yi dzaha mara a va yi vhika hi BB ya n'wina ni vo mi ba yi ri strong ku nga ku ri yini xivangelo problem i ku marasta a va dzahi cigarette okay so loko va nga dzahi cigarette a va nge swi koti mixa ganja hi cigarette because va ta endla hunduka mbahe la hunduka ku mbangi kona va ta vulavula ku mbangi se yi onhela munhu so hi dzaha yi replay i ganja xikongomelo xo ku yi tshungula why mi nga dzahi cigarette is cancerous cigarette yi vangela cancer yi vangela mavabyi mo tala lama munhu a nga tikuma ku a gina a va khondzweni se na ganja i herb natural i murhi so tanihileswi ku nga murhi hi nge wu mikisi na xilo lexi dlayaka mara leyi yi tshama yi ri ku ti tshunguleni leyi ku laveka swona ene la ka cigarette phela va chele na element leyi endlaka ku tipende na swikontiri ya yo hisa loko ene u tle xikontiri xi pfula so just imagine loko i phafa dilating ku yi ku endla yini endzeni ka miri wa wena so yi na mavabyi makulukumba yi laveki mirini wa munhu cigarette total that's why cigarette ya dronga ya dronga ene mudzahi wa yona gina vabya TB tuberculosis because tirhisa swi fambelana na sweswiyani ganja yi hava ni hayi tobacco mi va mi kha mi yi kuma kwini ganja ganja it's like byo byariwa like msoni loko hi karhi hi basisa hi siya tinyungu tinyungu leti a byala ku hi ta tlhela na swakudya a ti hisiwi tinyungu leti tlhelela ensimini okay ni kombela hi nghenela ka xilexi xilexi na ri nhlanga la xi na phayiphi la xona xi tlhe xi va lexi eve mi xi mixa na lexi a ni kha ni tivutisa ku musi wu hundza hi kwila loko mi kha mi phafa nkarhi luwa i ncini xi lexi ene xi na mati kwala xi na mati ni na tibabulu letiya to babababa i khush i khush umpheng lexi i khush guys i xilo xa ku prayer hi xona marasta va phafa ganja hi xona i weapon this is the gun a hi hanya na xikhalabyazi xin'wana delete o biha loko u ri hava this gun a xi ku teka u nga ri rasta so you prepare xi ku socha ri tshama na xibamu this is the gun so mi xi kuma kwihi xi lexi xi kumeka kwihi a hi ngena xi lava sweswi xa xavisiwa ni le ka Pick n Pay khush i xava coconut kahle kahle lexiwani ni nga ku ho ti endlela hi ku komisa leriya ro marasta self kumbe ni nga kuma rasta un'wana loyi a nga good hi art ya ku endla xilo lexi u ta xava coconut then a dirila timbhova tinharhu then a hoxa rihlanga la a hoxa rin'wana rihlanga la coconut liya wa yi humesa ku hi ta kota ku chela mati so mati lamayani hi ma tirhisa as for purification for ku ti purifier is for purification wona ma fika ku ma purifier ganja leyi hi smokaka from this cup of salvation
so ku hambana yini loko munhu a dzaha hi kush na loko a yi ba straight yi ri phepheni so hi khuxu ko va mhaka ya ku a ni khuxu yi tirha loko hi prayer i gana khuxu ya hala ngopfu ka ku prayer okay hi ku ya na hi Revelations 8 loko se hi ya ka Bible ku kombisiwile laya exani fanele na Bible la phela va nga ni shaya va yisana Revelation 8 Revelations 8 ya kombisa ku ta va na tintsumi leti ti nga ta va ti khome swimbitana swa 12 golden incense burner yeah so yona incense burner leyi hina as a marasta hi tirhisaka so incense va ku loko mi vula ku tintsumi ti ta kha ti dzaha n'wina swona na loko mo langutisa ka Isaiah na he loko a hlawuriwa wa vula ka tempele leyi ya nghene ka yona a ku tele musi yeah se na hi nkarhi lowu wa loko hi vula hi yona Revelations 8 yale ku tele musi ndhawu ya kona yeah komba ku loko ti le ku tshweni se na laniwa loko mo langutisa ku tele musi fire ai mahemba na fire kuna fire se hi fanele hi twisisa ku that fire yeah I fire leyi na hi humesaka ka nkarhi wa sweswi okay but with love and harmony yeah sweswi va swi vulaka marasta ku hi fanele hi kombisa ngopfu rirhandzu na ntiyiso swo swi nga ta reveal swilo leswi hinkwaswo swi vulavulaka swa vukhongeri okay i ani timbangi ta hambana mava i mbangi yin'wana tiganja i ganja yin'wana na yin'wana munhu a nga ti dzahela ku yona loko a ri rasta kumbe ku na ya specific ku leyi yo hi lava ku yona hi leyo ku nga mixiwangi na cigarette okay one as long as yi ri one ya yi va yi ri sharp ganja yin'we so loko mi hlangana xikhongelweni xa n'wina ti tlhe ti tshwa sweswo I nawu sama tiri ku to vuya a swi hambana ngopfu na loko sweswi hi nga tshamisa yi swona ti nga ku tshwini kha ku dyiwa ti-item musi wu fanele wu tshama wu kha wu tuvuka hi kha hi hlangana na muvumbi wa hina hi ndlela yaleyo a ni jaha is in spirit so hi hlangana na yena hi musi lowuya a hi nyika vutlhari lebyiya na tidyondzo letiya ta yena ku hi kota ku ti humesela rivaleni okay mi vuli mhaka yin'wanyana mi ku ri eka episode leyi nga hundza ne mi ku ri xikhongelo kun'wana na kun'wana kwala nkarhi wa xikhongelo wu fika ku munhu a ri kona hi le xikhongelweni mara ku na leswiya swa ku vanhu va fika va hlangana se va ku se ku hlangani vanhu va ripfumelo leri hinkwavo swi kona ka n'wina ku mi ya hlangana ene loko mi hlangana ku va ku ri mani lidara sa na vuleli n'wina ntsena ni vulela South Africa hinkwayo maybe or Africa hinkwayo no sweswo a ku na a certain place hi nga ta ku i ndhawu ya ku na hosi ya hina kona hi haleni yeah or bishop no that's why like na ma-Israel a ma famba ma wisa lava loko ku fika nkarhi wa xikhongelo va ku sabata hi lava va fika va wisa kwala va nga wisa kona i sabata i xikhongelo okay yeah so ko va na leswi swa ku ma ku like around Giyani loko ko va na la ma ku hi nga maka kona ku laniwa i ndhawu ya marasta community ma wana like to build a community la hi nga ta ku yes hi nga gina hi maka sort of like a temple kona and then community ya marasta so we don't have such things ka nkarhi wa sweswo la kumbexani vanhu ordinary people lava ta ku hi le a kerekeni ya marasta so sweswiwani a swi kona ko va to keep it Sabbath na khongela nkarhi wun'wana wun'wana no swa twala mo hi nghena mavhengeleni loko hi vuya hi ta vuya hisa mahlweni nongonoko wa hina Ntokoto Studios Home of Technology hi vuyisa sweswo mavhengeleni ha ri ka channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla music wa reggae loko ri ku a ku na la mi hlangana kona mu kuma kwihi kumbe la ka ku hlangana a hi twisisana ku hlangana mbula ku hlangana hi ndlela leswa swo va kumbe mi le Moria
ni ka xikombiso Wona ku hlamula so se music wa reke u kuma kwihi ku lowu wu fambelana na ripfumelo ra hina lo ukuma uva wa hina ukuma wu endliwi mali wa marasta so loko anytime u twa swiboha swi twa ku ya hi lomu music wa mina ukuma leswi swi nga tisa xiswona fana na gospel no asifana hi ku ya hi vukhongeri na vona ya maybe kwala a ni swi tivi mara mina kahlekahle von'we a mi ngheni kereke like nghena njhani kereke like ku nghena moku hi aka presbyterian sweswi no as hi ku ya ka kereke most mentally ko va building okay ni nghena kereke my twisisa but mina always like I'm the temple of the Most High. That's why each and every time you have to keep it your body clean because it's the temple of the Most High, so that the Most High can dwell in within. So it means I'm the temple of the Most High. na switshemba leswi swi vula ku di hiza lidi hi mhaka ya ku ku na kun'wanyani Yesu a nga fika a ba munhu vanhu a kerekeni hikuva va ri ku xaviseni ne ebe aku mi endli yindlu ya papa a marketplace so va hetelele va ku u nga hi provela yini ku wena i n'wana wa Xikwembu a ku bana ni tempele leyi ni ta yi pfuxa hi masiku manharhu ebe va ku swi hi tekeli 46 years bla bla kasi ye a vula miri wa yena tempele liya se na yi twisisa leyi mi yi vulaka ya tempele ni yima na n'wina hi botini se boti u nga ku yila ku ni cincisa kereke ni nga pona ku dzaha hambi sweswi ti ni binyana phela ma vona ku se ni active too much yeah so ni byeleni laha swi faneke swi teka nkarhi wo leha ku fika kwihi ku munhu a tirhisa medicine leyiwani ya ganja like sweswiwani mavo n'we a ndzi mbo mi koka ko tala mara maringa la a yi se yima ni vula ku mi pima njhani ku ni fanele ndzaha ku fika la ganja a yi pimiwi a wu phafa munhu if you feel puff why until se mara swi kona ku ri loko se u yi phafini yi ku endla u va hayi like u vulavula ngopfu no a swi kona loko munhu kahle ganja yi endla ×2 ka leswi munhu a nga hi xiswona okay ma swi twisisa swa handla kumbe xana ma ku munhu a your purpose a hi ku maybe ku preacher ku vulavula ngopfu ma swi twisisa i ku endla something xa quiet so that person utila ×2 ku miyela kahle kufana na leswi mavona ku fana ku na vanhu vo tala mbuma ku va endla swilo swo mandleleni ku munhu edzaha ganja va ku itwa ganja hayi ku va ku nga ri ganja ku va ku ri yena ku yena va vona ganja a yi se tshama yi tica miehleketo ya munhu kumbe yi kucetela ku kunguhata ku a hi endli swo karhi yi endla leswi wena u nga na swona nkarhi walowo miehleketweni ya wena se loko ku ri munhu wa ku phungela i nga phungela more yi ku nyika matimba ka leswi nga xiswona yona fane focus ka leswi we i lava ku endla xona i humelerisa makungu ya wena kahle la yi va yi ku nyika concentration i swi tiva ku wena hi wena ya wa ti feel la ku hi wena lero ina matimba yo endla hinkwaswo leswi nga swi hleketa nkarhi walowo like so ku fana na mina me ni mutsari nkarhi wun'wana swi kota ku ntsala 20 pages ya xitori loko ni nga dzahangi loko ni ya ni ya yiwela ndzahini ni fika ni kuma ku ntsale mfava se loko se ntsahini ni sungula ntsale mfava la ni swi rhaba hinkwaswo ni sungula kahle se ni ri ka that meditation mo speak about swa ku ni ya mitsala swin'wana swa super duper mina ni swi twisisa ku ya lawani a no tlula un'wanyani mara mina ni la ntsakini vutsari lebyi ni va ku ni byi endlini kumbe vunanga ni recorda ni nga dzangi mi kuma ku ni twa ku ni feel ma loko ni dzahini kha mina Robert Hope ndeni nda swilo swa ku saseka so ya motivate ku munhu endla lexi a xi endlaku hi matimba ku yi teka ku fana na mina ni tlanga bolo kahle swa ti old croc loko ni phafe ganja ni va ni ri iron ngopfu
Yeah, and that's free. Flex. Yeah, and then too much concentration. Yeah. With guys. And it's long. Va ta endla ku va dzahela loko ya uphefumela ya swakudya like ganja yi nyika appetite ya swakudya loko u kuma swakudya a swi ngheni kahle mara ni voni na un'wa miri laha hi tsakisi khamera ni la vulavula khamera mi nga ta yi vona loko se hi karhi hi cakunya ngopfu mutemu ku ya a hi sale swa dya ko va ku hi va na miri ko va ku hi va hi fresh tshama hi fresh yi endla munhu a va na appetite loko ri ku mi kuma ku i na stress ya ku khalima ti-nerves i va kahle loko ku kuma ku vurhonga byi phaye ya swi kota ku i va na peaceful sleep so i murhi wa swihi swa ku tala na tikhwini kota ku i tikhoma kahle like ya loko va tshuka va ku crossa loko i phafa yi ri kahle wi se va themendela mama Africa ku va mnandi na house yes mihleketo yi lava swakudya kahle ganja hi swona swakudya leswi fikelelelekaka leswi swi nga endla ku munhu a va high ganja so i swakudya swa mihleketo ganja vanhu va nga chavi ku tirhisa ganja ku ni ta va high i fane va high ku i kota ku tiva i kota ku xalamuka i vona ku ndleka yini i nga chavi ku va kusuhani na wena because ganja nayo yi endla ku i va kusuhani na we n'wini yeah that's why na loko mbutisa question ya ku nkarhi wo leha ku fika kwini va ku dzaha ni nga ku va vona ku fana sweswi a yi ku va high or yini loko kumbe ni phafe ngopfu ne ni nga gina ni fika la ka level ya ku it means like ngaku one time so it's a waste of time must you see hi yona se nga ku tirheni like I have to do something must you see ngaku ni ku dyeni ka nkarhi yeah that's why most ufana yena ngopfu nkarhi wa South Watch no a wu tirhi ngopfu ya ku byala ku sweswi late sweswi must you see so and then xin'wana ku na leswa swa ganja ya yina ku chuwisa loko i la ku ndla sweswa rona must you see maku na mina ku na nkarhi lowu maku loko na ha rise maku ani ngqondo yi nga va yi nga siza yi va stable maku ni ri jove ku na tindhawu leti maku a ni ti nghena before I become Rasta must you see and then loko se la ku ringeta swilo leswiya ni tinga ku maybe German one bona like must you see so it means we are connected ni kumeka ni khen chava ku va ni chava xikwembu a ku ni chava xikwembu lexi ni vona nga xi voneki yeah that's why we say I and I swi endla ku ni ku jaja ile ku ni voneni like xikwembu xi le ku ni voneni because of other na dreadlocks loko ni vona chuwa ni nyuma ku to do wrong yang choka na msisili yako se ila ku Rasta and then so if you go positive na precise so kuna swilo leswi venge i vutsonde loko swa lama ti drone ngopfu swi kona ku muku na vutsonde like leswa swo navela ku dzaha hina ya vutsonde phela hina a yi dzaheli hi mhaka leswi ya xilungu nge ku crave is for meditation and medication ana vulavula hi laka ku i murhi ti ganja ku hava philisi leyi va nga ta mi nyika yona hambi a khemisi leyi va yi nga mi khomiseki vurhongo because philisi va chela ganja that's why va tlhela va yi teka va endla business lero a swirhongo nakona ku vulavula ku ganja i boostera ikulukumba ka economy ma vona a swirhongo na swona so we must farm it and we must make business through it I cry mini amina vutsonde hi mhaka ya ku mi dzahela ku titshungula na ku hlanganisa na mvumbo wa hina meditation yes se tanihiloko va ku musi leswi swin'wanyana swa ku swi vavisa mahawu miri yeni n'we mi tshama ku mi kha mi koka ngaku already ne even ka environment musi leyi nga koho yi tele ngopfu must you see even when it comes to
technology movha leyi nga ku fambeni na yona ku na musi leyi ku nga ri ku yi voneni which is too dangerous even masitwisisa leyi dzaku every day na loko munhu a nga ri ku dzaheni ai mara switrakantswi swin'wana wa yi vona ya tsona musi ni vula ku fana laha a ku na movha u nga ku dumeni but yi kona musi liya because each and everywhere like around the world ku na function leyi nga ku inani ti-generator leyi nga ti nga ku dumeni yeah automatically le ku damagekeni before yena nguta swa fole musi wa fole yeah and the lower fall it comes into heal such loko inhale luwani ku ka u nga lavekeki luwani wa mhaka ya michini na mugodi na oil leti nga kona ganja yi fika yi cleansa i kota ku i tshama basini swa akarha vula swona ku your body must be clean for the most high to dwell so yi tshama ku i endleka ku i tshama etlinikini health wise spiritual wise yi na ntirho kulukumba ngopfu ganja mintirho ya yona a yi pimeki hi nga vulavula ri ze ri pela ni lava ku pfala topic leyi a ni te na yi pfala mara se ni disturbiwe hi Rastemba Rastemba miri u fanele ku tshama u ri clean for the most high ku to dwell ne yes why mu ku most high ku ri ku mete le henhla ku na problem xikombo xi laha no hayi a swi vuli le henhla swi vula loyi a ngena high in position a ngela henhla ka hina le henhla yo cinca swi vula ku swona hi fikisa sweswo makumu ka episode ya siku ra namuntlha loko se hi vuya va ta hi byela ku va dya yini wa kulukumba lava inkomu